Otkriću vam tajnu prodaje preko interneta, odnosno preko društvenih mreža. Prvo, dođite do kvalificiranog lida. Drugo, stvorite odnos sa tim lidom ili tim kvalificiranom osobom ili firmom koja treba, želi, može si priuštiti, želi platiti to što vi prodajete. I treće, prodajte mu to što imate. Toliko. Ne treba biti puno pametan, ne treba puno komplicirati. Facebook, Instagram imaju dovoljno alata i sa velikom sigurnošću će vam isporučiti rezultate ako znate što radite i znate što tražite. Kada vas neko primijeti, to znači da ga zanima tema. Ne da ga zanimate vi ili vaš proizvod, nego ima problem koji želi riješiti. Vaš posao je da sa tom osobom stvorite dovoljno odnosa kroz boj ponavljanja, dugoročno ponavljanje i vaš sadržaj, da ta osoba kad je pitate da li želi kupiti nešto od vas jasno, glasno, nedvosmisleno, će odgovoriti sa da, naravno, jer već zna i koliko to košta i šta može dobiti, ko ste vi, da nema rizika i sve ono ostalo što je potrebno da bi neko potrošio pare kod nas. Eto toliko.